Oke guys, kita mau kemana nih guys? Kita mau makan coto nih guys bersama Mas. Mantap nih. Ini jembe nih. Mantap. Sana guys, Bayame. Oke. Oke nih. Mantap guys. Nah, itu lagi vlog lagi. Mantap nih. Oke, kita mau mana? Ke Bayame nih, mau makan apa? Coto. Coto Makassar sana guys. Kita mampir di JMP dulu ya. Oke, bersama Mas Ayam Kentucky. Oke, mantap. Alam ini lewat sini loh. Udah nih guys, udah sampai nih. Coto Makassar, Nusantara, Bayame. Mantap nih masnya. Kita minum pesanan kita nih. Oke. Kita nih. Mantap nih. Pakai nasi. Mantap nih. Oke, mantap guys. Ini dia guys. Cotonya nih, Pak. Oh, betul ya. Gimana Mas rasanya? Ya, Coba dirasa itu, enak kan? enak. Mantap. Enggak.